Dukomeje gushima mwese rero abakomeje kudukurikira kuri YouTube channel yacu Misa Catholic TV. Uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda rero mugiye kugezwaho nanjye Tuyishime Jean Marie Vianney. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu araza kwibandaho. Uyu munsi ku itariki rero 30 z'ukwezi kwa karindwi 2025, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yayoboye inama ya minisitiri rero yakurikiye akaba ari nayo nama ya mbere rero yaje ikurikiye ishyirwaho rya minisitiri w'intebe mushya Dr Nsengiyumva Justin. Minisitiri rero w'u Rwanda y'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe akaba na ambasaderi w'u Rwanda yavuze ko ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mipaka iruhuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izi ngamba zitazavanwaho. Naho mu mahanga turabwira ko M23 yemeje ko yatangiye kurekura imbohe z'intambara afatiye ku rugamba zirimo abasirikare b'u Burundi. Reka dufate akaruhuko rero maze tugaruke n'aya makuru. Nibyo rero mwahisemo neza mwese bakomeje kubana natwe hano kuri Misa Catholic TV. Uyu mwanya rero ni umwanya makuru mu Kinyarwanda, reka tuyarambure. Twabwiye ko rero kuri uyu wa gatatu ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi 2025, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yayoboye inama y'abaminisitiri. Ikaba ariyo nama rero ya mbere iteranye nyuma yo kuvugurura guverinoma. Guverinoma yashyizweho ku itariki yarahiye ku itariki 25 z'ukwezi kwa karindwi 2025. Ni impinduka rero zaje zikurikirwa n'ishyirwaho rya minisitiri w'intebe mushya Dr Nsengiyumva Justin. Iyi guverinoma kandi ikaba igizwe n'abantu 35 cyangwa se abayobozi ba minisitiri 35 ndetse irimo amaraso mashya y'abayobozi bane. Turabwira kandi ko Minisitiri Ambasaderi w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe yavuze ku masezerano u Rwanda rwasinye na Kongo. Uyu rero Minisitiri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze yuko ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mipaka iruhuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zitazavanwaho nyuma rero y'ikibazo cy'umutekano muke y'u Rwanda ruterwa n'umutwe witwaje intwaro, ukaba kandi wagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, umutwe wa FDLR. Iki kibazo kitarabonerwa umuti. Ni mu nkuru rero rero dukurikire ijambo ryavuzwe na Minisitiri Olivier Nduhungirehe avuga ko iki kibazo kijyanye n'uko amahanga akomeza guhata u Rwanda gukora ingamba z'ubwirinzi. Turabona twashyize umukono ku masezerano ubwo bagizeho umukono, ariko kugira ngo mu gushyira mu bikorwa ikigo tuzabibona. Kandi twavuze muri iyi concept of operations yuko ingamba z'ubwirinzi nyine z'u Rwanda ni ingamba z'ubwirinzi, mu cyongereza defensive measures. Ntabwo ingamba z'ubwirinzi zakurwaho impamvu zatumwe zishyirwaho itaravaho. Uwo rero ni Ambasaderi Olivier Nduhungirehe wavuze ko rero ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyize ku mipaka ihuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zitazakurwaho mu gihe impamvu zashyiriweho iyo mpamvu n'ikibazo gihari kitari cyabonerwa umuti. Yakomeje avuga ko rero n'umuntu acunga urugo rwe akarushyiraho igipangu agashyiraho n'umuzamu, mu Rwanda rero ntabwo rwakura ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mupaka bw'umutekano warwo. Reka tuvuge nanone rero mu karere ka Rubavu. Abaturage batuye mu karere ka Rubavu by'umwihariko mu mujyi wa Gisenyi mu murenge wa Rubavu bavuga ko rero bafite ikibazo cy'umutekano mukeya, ariko bakanashimira polisi y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gucunga umutekano, kubungabunga umutekano. Bavuga ko rero hano mu murenge wa Rubavu insoresore zimaze kuba nyinshi zitwikira ijoro zikabambura zikabagirira nabi. Reka twumve rero bumwe mu butumwa abaturage mu buhamya abaturage batanga bw'ikibazo bahura nacyo muri uyu murenge. Mugire ku buhanga bw'ibyuma badutegurira rero amajwi y'abaturage batuye mu karere ka Rubavu rero barimo gusaba ubuyobozi bw'igihugu kongera umutekano no mu murenge wa Rugerero rero
kubw'insoresore rero zikomeje rero kwitwikira hejuru zikabambura ibyo bafite zikababuza umutekano, tukaza kuyigarukaho mu mwanya. Turabwira ko rero kuri tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani buri mwaka u Rwanda rwizihiza umunsi mukuru w'umuganura. Akaba ari umunsi ukomeye rero, ni mu gihe kandi leta y'u Rwanda yamaze gushyira itangazo hanze rimenyesha abakozi, abakoresha n'abikorera ko yatanze ikiruhuko ku gutegura uyu munsi w'umuganura. Reka dukurikire rero abaturage batubwire muri make icyo umuganura usobanuye ku buzima bwabo. Byose bigoye twanyuzemo, hari icyo twagezeho dukwiye gusangira n'abaturanyi, hari icyo twagezeho dukwiye gushimira Imana. Aha rero noneho byari nko gushima Imana, ariko banishimira ko hari intambwe bateye, ndetse ukabona umwanya wo gufata ingamba kuvuga ngo tugiye kongera none kwinjira mu mwaka w'ibikorwa, reka duhagurukane imbaraga. Umuganura unyibutsa ubumwe bw'Abanyarwanda, unyibutsa ubusabane ko abantu bahuraga bagasangira bagasabana. Icyo gihe byatumaga abantu bahuza n'ubumwe. Abo rero ni bamwe mu baturage bavuga ko umuganura asobanuye byinshi ku buzima bwabo, cyane ko rero abe no munsi wo kuganura ibyo bejeje, by'umwihariko rero ukarebererwa mu bukungu, mu bworozi ndetse no mu buhinzi, by'umwihariko rero bakarebera hamwe ibyo abaturage bejeje bakaganuza bagenzi babo basangira, ndetse bikaba ikimenyetso cy'igihango cy'Abanyarwanda, ubumwe ndetse n'urukundo. Mu makuru rero avugwa mu mahanga, turababwira ko rero M23, umutwe wa M23 watangaje ko watangiye kurekura abasirikare cyangwa se imbohe z'intambara wafashe miri ku rugamba, urimo ingabo z'u Burundi, Wazalendo ndetse n'abandi, nyuma y'uko rero M23 ikomeje kuvuga ko irimo kubahiriza amasezerano yasinyiye i Doha. Naho rero umutingito ufite magnitude y'8.8 wamaze kwibasira inkombe z'Uburusiya ndetse n'Ubuyapani, Hawaii ndetse n'ibigwa bya Ireland. Ni mu gihe rero USA ikomeje kubwira abaturiye izo nkombe kubungabunga ubuzima bwabo no kujya kure ahashyira ubuzima bwabo mu kaga. Dukomeje babwira rero mukomeze mukore subscribe kuri YouTube channel yacu izajya bagezaho ijambo ry'Imana ndetse n'amakuru agezweho mu ngeri zose zigiye zitandukanye. Nkuko muzi rero ni Misa Catholic TV izajya bagezaho amakuru by'umwihariko muri Kiliziya Gatolika n'ahandi hagiye hatandukanye, ariko nanone by'umwihariko ijambo ry'Imana rifungura imitima yacu kandi rituma tumenya Umwami wacu Yesu Kristo, umwana w'Umukiza. Murakoze rero mugire ijoro ryiza, Imana ikomeze